Agsardeng ka man iti Rush TV agkapsat. Denggen ti Masakbayan Radio, ta uray iti tunggal istorya, adda ti pag-asa ken pagayat. Anya ngay lakay, nalako matlaangan dagiti irek. Wen bakait, nagibati aklaang iti umdas akanon tayaw. Tapno saan tayon to nagumatang iti bagas aging iti sumaruno pa nag-aapay. Nasayaat mo't, iso pa'y ama itulong ta kanileya. Kasi matyanak ta, taday di abroad nagtrab-trabaho, ayat na lang makatulong kada tayo. Nga rod kinayat na mga minti nag-abroad. Kunakmat iday nga titinulong tayo laang hindi tao eh. Adama tarapaap di anak ta alakay, iso kinayat na mati madayaw. Kan may sa, kayat na makaturupos di adi na. Sa bagay, aywan, dandanin ti enrollment ni Tonton saan aya? Wan nga road, nagbiit anaungpot ti bakasyon da. At amat kit di pag-enroll na iti kolehiyaw. Iso adi mon ibagbagapay kan nileya amanang natasakon ti makaamaw. Sige nga rod lakay, tapno makaurnong mo't di anak mo ijabala siw taaw. Saan nga amin amasapol dito'y kat ipatulod na, nakababainan. Awan mo't talaga nakababain. Tano ar-arigain, saan na tayo mo't akargaw? Angam talaga anasingpot ngamin ni Leia. Isa tumultulong latta kada tayaw. Awan, ni Tonton ngay. Hawan pa'y, napankano di tabagatan, iti ayan tigayim na. Madamdamala ang adanday jay. Iso nga yung kaagpalasan, tap na mga tayon ton, apaman asumangpot ni Tonton. Tonton, ag-enroll kan anak ko. Wan nga tatang, nagbita na ang puti bakasyon ko. Agkolehiyo kan taon. Amom ka din no anya akurso ti alaam. Day tangar ti kayat ko ngay baga kada kayo tatang. Kasadyak pa'y kayat ta ag-enroll. Nay, anya ti kayat mo asawan. Agsardengak pa'y lang tatang. Anya, di pa'y katsayang ti gundaway. Apay nga di mo kayat nga ituloy ta agbasa. Kayat ko kumatagtrabaho lang ang tatang. Apay taon-taon na, anya ti pagganatang nga agtrabaho. Kabailan da kamot apagadalan ta tumultulong pa'y ni manang mo alaya. Kasla masaduta kong nagadal tatang. Dahil suntumot lang ay sa trabaho ti sapula kapama na makaturpusak. Anak ko, may mayat matlaeng no nakalpas kay ti adal mo. Anak ko matrabaho ti sarkam ngay no high school laeng ti naiturpos mo. Makamo di tatang, basta kayat kung tagtrabaho. Ay una yan. Isungarod anapan nagtrabaho di kabsat mo di balasiw taaw tapno matulungan na ka makaturpos iti panagadal mo. Ituloy kong tumot lang tagadal tatang. Ngam no ita, talaga kayat kung tagtrabaho. Ti ko namlakay. Saanan akayat ni Tonton ti agtuloy nga agkulehiyaw? Bakit? Sinaludsod ko nga minukano nga aginroll. Katkaste mo tantinsong bat na kanyak. Apay, anya kano agapaw. Anya ti rason na nga agsardeng nga agbasa. Kayat na kanon tagtrabaho. Anya? Anya laangan ti ibaga ni Leia no maamuan na dayta. Sapay tarigagayan na makaturupos na itakabsat na. Diyak man amaw no anya tinaknakan di buridak maw. Nagsaya ata na pagad-adalan di kabsat na ngumdi nakit din kayat. Sapay sigurado nga umawag tumanan ka dagiti masungad nga aldaw ni Leia. Basta nalpasan nagsweldaw, umawag dayjay.
Hello, Nanang. Hello, anak ko. Hinaimbag man tay mawag ka. Kumusta ka nga'y? Nasaya at mat, Nanang. Aywan gayam. Nagsweldo akon. Iso ang nagpatulod akon iti kwartayo. Agraman pag-enroll ni Tonton. Ha? Ay, kasta ka de, anak. Ay naimbag tay mawag ka. At dangamin ibagakan ka. May papanitian niya, Nanang. Maipanggap iti panag-enroll jay adem. Di mo tagkolehiyo ni Tonton. Anya ka diti kurso nga laan na. Day tangarod ti problema, anak ko. Dinan kaya ti agtuloy nga ag-eskwela. Anya? Ni, apay ka no, Nanang. Kaya't na kanun ti agtrabaho, Leia. Anya kumaga po. Saan mo't nga problema iti tuition na? Una yan ni Tonton. Iso nga rod ang nagabrodak tap na mapagadal ko. Ngam isumot ti agmadmad eh. Bayam no day tatipangedeng na. Narigat mo't apilitan tayaw no talaga amaden. Kailalamot ti panagtrabaho dito eh. Naon mo't gayam isagsaganaak. Bayamon tap no mapadasan na. Urnungam kit iti kwartam tita. Tap no dagungguram nga imadayaw. Bayan nyo, takasaritak to pa yan nasaya at ni Tonton, Nanang. Denggan kani subscribe mo ti kanal at imasakbayan Ilocano Radio Drama. I-komento man ti sungbat ti puso, gayem. Jakman ang mumanang Emmy, taapaman ang nakaturpo sa kiti high school, kaslaawan mo ten asem ko nga agkolehyo. Impagarup ko ngamin ang nalakalaang ti agsapol iti trabaho. Awan mo't problema iti panagadal ko manang, takas na kunakon, adakabsat ko iti balasiw taaw, nga agipat patulod iti kwarta para iti tuition ko. Kastamot ten kadagiti kasapulan mi iti inaldaw. Kasta unay apan nakaupay dagiti dadakkel ko manang. Agingga iti kinasarita nak ni manang ko, Aleya. Hello, Tonton, Ading. Hello, manang. Kaya't na ka na makasarita ako na ni Nanang. Wan, Tonton. Apay, anya dyan baga kanyak ni Nanang. Asaan mo kano na kaya't ag-enroll inton pa nagsasarek? Kasta nga rod, manang. Apay, ading ko, ada ka di problema? Adamat may patulod ko pag-enroll mo. Kurang ka di ti allowance mo nga ititad ko? Saan, manang? Kinapod no na. Sobra-sobra pa'y nga rod. Apay nga rod adimon kaya't ti agadal. Among ka di asika ti may sa makagapo, no apay nga insakripisyo ti may nagtrabaho, dito ibalasiw taaw? Amok day tamanang, ngam pasensyakan. Talaga adya kon kaya tagtuloy. Kaya't kon tagtrabaho. Panagkunam ka di kat nalakat agsapol iti trabaho. Nangruna iti kasta nga edad mo. Kan awan na iturpos mo. Orean niya dita na trabaho, basta nadalas manang. Kaya't kumutan ti madaan iti kwarta, babaw niti bukod ka pa nagsalukag. Maawatan ka ading ko, ngam amang ano marigatan ka. Awan mo timang pilpilit kan kang agtrabaho, saan aya? Wan manang, ngam bayandak kumapay iti dayda pangaddan ko. Sapay ko mata maawatam, manang Leia. Ay, sige, sikati makaamo ading ko. Ngam na agbaliw iti panunot mo, ibagam adagos kanya. Dandanin ti enrollment, bakit?
Anya nga iti kunan ni Tontaon. Talaga adisididon nga agsardeng lakay. Ay. Kinasarita pa yan ni Manang na. Di na naalo ko yung aginroll. Anya nga rod nga iti maramidan tayaw no talaga amaday. Narigat mo't apilitan no di nantumot lamayulaw. Kailalalaang ti mabusbus a kwarta. Sapay pagbanbanog di kabsat na dayjay. Wen nga road. Nala, no day tati pangadeng na di makaamod. Kastamot ti ko na ni Leia. Di tay kanupilitan no talaga ama din nga aginroll. Manya kumangay at trabaho ti mastrek na. Yakam mo damot siguro ang mga numarigatan tulaang. Ay, katanya ngay nga raw. Awan pa basulan na ano kastaman bilang. Tadi tayo mat nagkurang anang bagbagakan ko na. Sapay la kumata makaamiris tumutlaang lakay. Naggapuam aya, Tontaon. Naggapuak ti balay ti sigod a kadalak tatang. Ada ngamin ibagbaga na at trabaho ang mabalin mi asarkan. Anya ka nung ay dayta at trabaho, anak ko. Waiter ka no iti restaurant ni Ikit na, tatang. Waiter kunam. Awan mo ti mo may papan iti panag-waiter. Kasanungay dayta. I-training da kami ka no, tatang. Kalpasan na, mabalin ninton ti mangruging agtrabaho. Sigurado ka akabaalam, Tonton. Tatang, excited ak nga roda namang rugi. Ay, dakman amukan ka anak ko. Magagaran ka unay nga agtrabaho, katadamot madadaan apagadal mo. Kaya't kumot na mapadasan tagtrabaho, tatang. Isa ang maawatan dak kuma. Mala, no day tati pangadeng mo. Si ka nga rod ti makaam mo, Tonton. Kung tuo mo na asweldo ko di pa nagtrabaho kas waiter iti restaurant. Nagmayat gayam tarik na. Naadan bukod ko akwarta. Kan nagregatak pa talaga. Isumot lagayam nga dadag iti kapatadak asaanan ang nagtuloy ang nagadal. Kinaykayat dan ti nagtrabaho. Makaawid ak mo tanalpasan ti jutik. Ngamsak ba yung agawid ak? Dumagasak pa iti groceria. Taggatang akong kadagiti kasapulan medyo balay. Sigurado, maragsakan danaan ang kantatang, ta makatulong akong kadakwada. Saan laangan animanang tipang namnamaan mi? Kaasim at tikabsat ko, naisulatan ti kanay namang mangtad iti kasapulan mi. Denggan ka ni subscribe mo ti kanal at Masakbayan Ilocano Radio Drama. I-komento man ti sungbat ti puso, gayem. Kasta unay aragsak ko, idi nakarugi akon ang nagtrabaho manang Emmy. Nang runa, idi agsweldo akon. Naimbaglaangan tanasingpot di antitigayam ko, ta pinag-training na kami nga imo na, sakbay anang rugi kami nga agtrabaho. Uray saan unay adakkel ti matmat gadak, makatultulong akmat tan idi balay mi, akas kanimanang ko. Kanayon nakmat ako mustaan ti kabsat ko manang. Tanamnamaan na nga agbaliw ti panunot ko. Ngem saan anapasamak, gaputa agin enjoyak nga agtrab-trabaho.
Maragsakan mo't nananang kantatang ko. Ngam ka na yung daklat ta palagipan, anasaysaya at matlakano no makaturpusa kiti panagadal ko. Agingga iti may sangal daw. Tanakasmot lang ang dagiti customer tayo, ha? Makabanog ka talaga. Sana ya, Tonton? Hoy, Tonton! Kasarsarita ka! Ha? Anya, Jay, kunam? Guy? Uy, ito'y pa napaliw ko akanay na matmatam ni Cherry ang nakatugaw iti ka, ha? Crush mo niya. Shhh! Takdagari. Ang mga nadamakangagkan ka. Nakababain. Apay, anya ko matikabain mo? Ang makakurso na, dam. Saan ka di? Ngam, imposible amadlaw na tikas kanyak a waiter lang iti restaurant da. Hoy, nasingpot ni Cherry. Kun nagagutpay. Agasam, naawan klase na, at na dito restaurant da tumultulong. Day tangarot ti pagbaynak. Ore ada pa naggustok kan kuha na. Kasla sana mabalin. Taday tinagbaitan ti kasasad may tibiyag. May sakla ang waiter. Kanjak pa'y nakaturpos iti panagadal ko. Nakababayin ti agdaton kan kuha na. Apay nga minadi ka nagadal. Mabalin mat no kayat mo. Kas kadag iti daduma kakadwata dito restaurant. Naikanday ti gundaway nga agadal. Kabayatan nga agtrab-trabaho da. Kas lang amin awan SM kun nga agadal. Ngam amom gay. Kasla ni Cherry tinagbalin nga inspirasyon ko. Tapno ituloy ko tagadal. Iti kasta. Sa anak to amabay nga agaram kan kuana. No adapan na kay karik. Anya ti amom. Amangan no adan to namnamam. Natair ka, Tonton. Ken nagagat ka. Talaga lang at ikurang kat ka. Kat di ka nakaadal. Wan nga rod. Ita, naamiris kon. Asabali gaya mo talaga no nakaadal ka. Saan ka amabay na sumango iti ure asino man? It's high time. Kasaritam ni Madam, kat dumawat kay ti oras mo nga agadal, kabayatan ti panagtrabahom dito restaurant da. Anya jay ko na mga ibagam anak ko. Nanang, aginrola ko nito may pa nagsasarak. Ha? Agpaiso? Agam kasanun ti trabahom. Agresign kan. Saan, Nanang? Ag-working student tak. Kinasarita kong ti boss ko. Kat imanugot nga agtrabaho aklatay ti restaurant na. Kabayatan ti panagadal ko. Ay na, nagsayaatan ngay anak ko. Agam aguray ka man. Apay akala at akinayat mo ti agbasa manan. Kan anya akurso ti alaam. Naamiris ko na sa isayata talaga ti makaturpos, Nanang. Tapno saan unay ang nababa ti pagkit-kita ti bagik. No maidilig iti sa bali a tao. Ken ti mainayig mo't lang iti trabaho ti alag akurso, Nanang. Maragsakan lakit din imanang mo. No maamuan na day tapangedeng mo anak ko. Nakasagana mo tatumulong ka. Saanin, Nanang? Jacket nga obligain ni Manang. Kakaasimat. Dakailatan ti patuludan na. Kabailak mo tabayadan ti tuition ko. Bayan yung agurnong ni Manang. Tapno makaawid tumutan kat agdadin nata yung tumanen. Mailiwak mo tan ka ni Manang, Nanang. Saan nga umdas yung sumagmamanula nga aldaw kaadana dito itunggal agbakasyon? Ay na, nagsaya at ka talaga anak ko. Saan ka akas ka dagiti daduma amang namnamalatan iti patpatulod dagiti kapamilyada nga agsak-sakripisyo nga agtrab-trabaho iti sabali a pagilian. Kayat ko, panunutan mo tan ni Manang Lea ti may papan iti masakbayan na, Nanang.
Katsak, nakasagana ka tumulong kada kayo aging iti kabailak. Kat ikarik nanang, matunoy kunto amin nga arapaap ko iti biyag. Hello, Manang Leia. Kumusta kan? Hello, Tonton Ading. Nasaya atak maglabta kaasi ti Apo. Wen gayam, anya dyan baga ni Nana nga ituloy mo kanumot lang ti agadal. Wan Manang, aginroll ako nito umaya pa nagsasarak. Ngam sana nga agresign iti trabaho. Kabailam ti agtrabaho kan agadal? Mabalin mo ti agresign, tatulungan ka laangan iti panagadal mo. Saan Manang? Kabailak. Di ka madanagan. Diyak mabalin tag-resign. Taday di restaurant ti tao nagbalin nga inspirasyon ko. Tapno ituloy kong matlang ti agadal. Kasla sa balin sa dayta na ading ko. Adda ka din na magpitik ti tapusom? Kinapod no na. Addan Manang Leia. Isu na lang taday ti baot ti estado may ti biyag. Isu ngay karigatak tagtorpos. Tapno sa anak to amabain. Ama idilig kan ko ana. Husto day ta ka panunutam ading ko. Kat itapay laeng kablaawan kan. Amok nga adayo ti maturong mo. Agyaman ak Manang Leia. Kan, uray saan mo akayat asyak ti agbayad iti tuition mo. Ikan kalata iti para allowance mo ading ko. Tulungan kalata. Tapno saan ka unay amarigatan. Agyaman ak unay, Manang Leia. Tonton, at madmadlaw ko kada kayo ni Ma'am Cherry. Kasla na singad kayo iti tunggal maysa. Agar-aram ka kadin kan kuana. Saan pa'y gay? Kahit kung agbalin kami pa na singad nga gayam. Agaram akto, into na dan pagkarit ko kan kuana. Ay, namamum, nadnadlaw kayat nakamit ni Ma'am Cherry. Apay na armemon. Ang mga noada makaununakan ka. Sige ka. Saan pa panahon, gay? Dumteng tumot lang, dayta. May backpay lang agbalin kami anasingad iti tunggal maysa. Katno talaga ada kami to tagkagasat. Mapasamak to, dayta. Ay, wow! Pilibak kan ka, Tonton. Saan ka akas ka dagiti daduma darasudos kan manang gundaway? Iso siguro love na kamata ni Ma'am Cherry. Ay no. Sika talaga. Basta siya, adak lang dito para kan kuana. Kat amin nga aramidak ita. Para day tayo ti pamilyak. Kan para kan ni Cherry. No da kami to bilang tagkagasat iti udi na. Mabiitan day ta, Tonton. Di ba't nandani ka nagturpos? Oh, di mabalin mo ti agaram kan kuana. Ay, hoy, siya to tagbalin na bridesmaid into nagkasar kayon. Kasaradagos? Jack pa'y sigurado no kayat na kung no saan. Ay na, siya kunti mangipas pa sigurado. Kayat na ka ni Ma'am Cherry. Sapay lang kung mga rod ta talaga akasta. Ngamin, agayatak at talagang kankwana. Welcome kabsat, adda aramid ti pusom kenkwana, titi masakbayan Ilocano radio drama. Daytoy titi masakbayan, pagnay dagiti kwento nga agtignay ti pusom.
comment mo dito'y baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo. Ti episode ita, mabalin nga ti may sakada kayo ti mapagsaritaan. Ay naimbagtadakan emong. At daim may dito nga imbaon ni Kapitan. Mapan kakano di barangay hall. Nay, apay dalang. Anya ti aramid ki di barangay hall. At kano ijay ni Ricky. At kano manan inaramid da saan anasaya at kadagiti kabarkada na. Ayan niya matan ni Ricky. Jakon amaw, no anya ti aramid kan kuwana. Awanan na talaga ti direksyon ti biyag na. Ay, jakman amo ijay nga ubing. Anya nga taya ti maalan ay ti panakibarbarkada na. Ay kiriribok anya pa'y kuma. Amumot dagiti barkada na. Pasig nga awan direksyon ti biyag na. Ang jakmat nga ron mabalin na baybay anja anak ta. Lakay. Kanayon lakas tuyan. Paulit-ulit lata na sakit ti ulaw ti itad na kadata. Isaan mabalin ang mapukawan ta itinamnama lakay. Masapul ang mailintod ta ti anak ta. Anya ti ambom na agbaliw tumatlaang. Ay, sapay la kumaa. Ang kasanaw no saan lata nga agbalaw. Kabailan ta nga aramidon day ta. Saan mo ta mabalin abaybayan talaptan di anak ta? Ay, suwarod Ang nakababa inti kanayon ang mapaayaban ijay barangay hall. Anyaman ti inaramid mo na Rikay. Apay nga da ka man dito barangay hall. Aman mo't basol ko tatang. Basta tiniliw daklatan dagiti tanod. Di mo't imbagami ka ni nanang mo alikli ka mon dagiti barkadam. Kita man tinapasamak kan ka. Awan mo't basol ko. Anya nga awan. Kano karaman ka kadagiti nagtakaw iti manok ni Kakailyaw nga inaramid yung apulutan. Tatang. Manon adara sa binagbagaan da ka anak kao. Talaga ka di ka dumdumngag. Naimbaglaangin ata na singpot ni Kakailyaw. Para may salaang mo tamanok dyan nalami. Nagadumot ti manok na. Agpapanpay. Tinakaw yung latanay dyan. Ay na, perperjam ti masakbayam. Kaano ka ding agbalbaliw kaayari kay. Sandak ka din na sermonan tatang. Hingkay kasaritan ni Kapitan. Tapno makaawid akmatan. Masapol ngagsarita tayo tinalapat, Rikay, anak kao. Anya manen tatang, sermonan dak ka di manen? Saan sermon da ito'y? No di kat salod saud. Talaga kada akayat mo, akas tulatan ti biyag mo itaag nanayaw. Diyak mo't kinayat tinapasamak tatang. Talaga lang nga diyak makaliklik ka dagiti barkadak. Di ka lang arudan nagtuloy ang nagadal. Nga maapay nga atipan na kibarkada latan tin-into na ram. Diyak man mo tatang. Amam anak ko, amin atao kat kabailan na ti agbaliw. Iturong mo ti imatang mo kadagiti banag nga amam apagsaya atam. Sige tatang, padasag. Jak agkarkari, saan mo lang ikari? Aramidam Rikay. Sikat ti mga ramid iti masakbayam. Isu nga aging nga ubing kapaylaan, ilintag mon tibiyag mo.
Di ka payapalpaliiwan di Ricky. Kaslasan ka makaanak a pusa. Ha? Nanang? Anya di ko nayo? Na, manulangal daw adi nakapinarwan ni tatang Mau, kastan ti Jarmaw. Masikuranak nga minon dito nagtibalay nanang. Awan pa mararamid. Ado ti maaramid no kayat mo. Ing katulungan ni tatang Mau di talon. Tsak kayat nanang, nakapudpudot. Makita di mo amo atulungan di amam. No saanan nga agtalon, saan tayon amangan? Kabailan nanday di nanang. Nakatagtaltalon ditan. Isumot lang nga awan ar-aramidam anak ko. Di isupay di malpasyo ka ni tatang Mau. Ikan nakman kiti ti kwartam nanang. Inakagmerienda di tersena. Adamot makan dito balay anak ko. Ijay nga rod tersena ti kayat ko nanang. Kan ilayon kunton ti mapan iti balay daboy inton madamdama. Amang ano anyaman ti mas umok yun anak ko. Agtalinaod ka kumapay laang dito'y balay. Alakit din nanang. Amang ano mapirdi ti ulok na agtalinaod aklatan dito'y. Yun ay kanaya anak ko. Sige nga Rod, ang amdi ka agbaybayag. Masapol ang masangputan na kanitatang mo dito'y balay. Kaungot naklakit ni Dayjay, no di nakamadanon dito'y. Denggan kani subscribe mo ti kanal at imasakbayan Ilocano Radio Drama. I-komento man ti sungbat ti puso, gayem. Naloko ak idi kabanbanwagak manang Emmy. Nasumok ko tinakibarkada agingga iti jakon nagtuloy a nagadal. Kanayon kami ang maibarangay nga agbabarkada. Kat kaasi dagiti dadakkel ko nga umut-utang iti pagbayad da no mairamanak nga agmulta tunggal adda maaramid mi akalukwan kadagiti kabarkadak. Kanayon dak abagbagaan nga ijakon ti makibarkada ngampulos ajak ingkan kano dagiti naganak ko. Naturedak manang gaputamok adinak kabailan apapasan ni nanang ko. Kat ipaay nalata ti kayat ko, nga uray agkadkad ti amak. Nagtultuloy nga rod ti kastoy nga aramid ko manang, agingga iti maysa nga aldaw. Pagnakman kit di dito. Barang anda masalaw ka pagsayatan. Makauma mo ti kanayin lata na nakapupok ka di balay. Nawan ti pagnami ka dagiti barkada. Ricky! Uy! Ha? Kunakon katas ka dayta. Uy! Tess! Si kamat gayam. Papanam. Mapan ko kitaan no kaano ti enrollment. Kasta ka di? Sika, papanam. Awan. Agpag napagnaaklang, barang ada masalaw ka pagsayatan. Kastalatan ti aramid mo, manipod saan ka nagtuloy ang nagadal? Sayang ti panahon, Ricky. Agenroll ka kit di. Kasla masaduta kami nun. Makauma ti kanayin nga dahi di pagadalan. Saan? May mayat matlaang no adda maiturpos mo. May salaangan atawon ag kolehiyo kan. Ituloy mo kit di. No kayat mo, aggidan tanto amapan agenroll. Tapno agkaklase ta. Total, naabutan ka mo ten, gapo iti panagsardeng mo. Panunutak pa ites. Saan mo na panunutan? Basta aggidan tanto nga agenroll, tapno aggidan ta nga agturpos iti high school. Mabalin kayo kada ako kasarita.
maipapanitian niya anak ko. Madanaganak manen doon niya day taibagam. Ang mga nodaman kalukwan anasumok mo. Awan nanang. Kaya't ko kumamanin ta agadal. Agin rolak ko may tumaya pa nagsisarak. Anya, dapadapon ka man anak ko. Ang mga noda sakit mo, taapay akas tamot ng tibagbagam. Ni nanang mat. Seryoso ak nanang. Kaya't ko ta agadal manin. Ay nagsayaatan ngay anak ko. Apay, naumakan iti inaldaw ngar aramidam. Ti aginom kan kumpurming aramidin nyo kadag iti barkadam. Naamiris ko ngamin nanang. Dagiti kaparkadak, anak tibak nang. Ore sanda nga agadal. Adalat na maipakidag iti dadakil da kadakwada. Ngam siyak ngay. Saan tayo mutabak nang? Tapno ka na yung naklat na namang namnama kada kayo ko ni tatang. Ay, agyamanak iti Diyos na nakaamiris kan anak ko. Saan pa'y anala daw ti amin? Aging ga kabailan da ka pa'y apagadalan, ikarigatan mi kan itatang mo. Kana dapay dagiti kakabsat mo, nga uray kaskasan ukat makatulong matkan ka. Agyamanak nanang, talaga kaya't kung tagtuloy nga agadal. Manakan kates, no sana gapoy ti panang balakad mo kanyak. Siguro, at takpay lang di tangag walang-walang kan makibarbarkada. Naimpag nga ron tayong pangagnak, di may mayat ti biyag ti estudyante, san ka di? Awan pa'y sakit ti ulo dagiti dadakkel mo. Punot ako na. Amom, talaga siguro nga inturong ti Diyos ang agkita tamanan, tapno si kati mangigiya kanyak. Sayang ka nga min, nalaing kay ti klase. Nataer ka pa'y. Sigurado nga doon ang gusto kan ka dito school. Una hindi ta pa ng basablo mo kanyak. Di kagdanag. Diyak iday kaskaso. Ngamin, may sa titurong itati imatang ko. Apay ako mitak pa lang iti sa bali. Kat adda ka lang arudan iti sibay ko. Anya? Siko talaga. Dinak man rabaka na kasta. Sana ka mang rabrabak, Tess. Kinapudno na. Sikat inspirasyon ko. Kat sapay la ko ma, tadi nakagura. No, ibagak nga gayata kon kan ka. Hoy, ubing tapayan niya. Ang mga no day tapay ti makadadaal iti panagadal ta. Ti aramidan tang inspirasyon ti tunggal may sa. Ag tinulong ta. Tap naggidan ta amang gunod kada gitara papta. Nalaing ka talaga niya. Sige man laangan. Ha? Basta ikarim adimon subyan ti makibarkada. Kat igaad mo ti panagadal mo. No kasta. Girlfriend kan, Tess? Wen, aklo na kung ti panagayat mo. Yes! Agyaman ak, Tess. I love you so much. Denggen kani subscribe mo ti kanala ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. Ipanamman ti puso mi ti komento. Mabalin nga adda ti kasinsingpet nga makangeg. Delaine, awan ka di ti madmadlaw mo kan ni Rikay. Ha? Apay, ada ka di manan madingar aramidon na. Si Kamit, awan. Madmadlaw ko lang nga kanayon nga inspirado ang mapanag-eskwela. Kain kastaunay ti postura na. Kaslad namang papagwapo kon kwa na. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ang mga noadamatan kaayan-ayat ti anak ta, bakit? Ha? Ay, ang mga nuday tamanan ti pakadadaalan ti panagadal na emong. Saan, Delaine? Sigun iti madmadlaw ko. Kaslaad da inspirasyon na iti panagadal na.
Isa abaybay ang talaeng. Ang natamaw, ang mga naisungayin tuloy na tinagadal kat gapo iti kaayan-ayat na nga isumot lang ti inspirasyon na nga agadal. No adan kaayan-ayat na. Apay nga rod ngay nga awan mo ti ibagbaga na kadata. Saan ta mo ta gumura no kas pangarigan? Kahit madanon to day taa, saan ka nga ganat unay? Mamati akayam amunan tumot la kadata no bilang tapudno nga addan kaayan-ayat na. Nagbaliw an namin pinsan ti panirigak iti biyag. Sipod nagbalin akaayan-ayat ko ni Tess, manang Emmy. Isu ti nagbalin nga inspirasyon ko iti panagadal ko, malaksid kadag iti dadakkel ko. Inyam amok nga ron ni Tess kadatatang kananang, kat magustuhan damat launay. Dimteng ti graduation mi iti high school, kat kalpasan ti bakasyon, naggiddan kami manan a nag-enroll iti kolehyo. Tagpada kami iti innala a kurso. Ado dagiti arapaap mi para iti masakbayan mi manang. Kat ninamnamak amatunoy mi ti amin nga arapaap mi, nang runa kat agbinadang kami akanayon. Kat nalabit agapu ta inspirado ak atalaga nga agadal gapu kanites, jak nadnadlaw ti nadara sa panaglabas ti panawan, agingga nga adda akon iti maudi atukad ti kolehyo, ket dandani pay idin ti graduation. Intun umay alawas ang ti graduation nyo kon ni Tess, anak ko. Wan nga ron, nanang. Kasla ka ano lang din nagturpos kami ti high school. Ita, iturpos min ti kursumi. Nagdara sa nagtulid tal daw. Kat maragsakan kami unay kan ni nanang mo, anak ko. Titulado kan taon. Adan ipanakal mo nga oray marigrigat tayo laang. Wan nga ron, anak ko. Day tala ang timabalin mi nga ipatawid kan ka. Katagyaman na kadag iti sakripisyo. Tapno makalpasak iti panagadal ko, nanang. Tatang, kastamot na iti tulong dagiti kakabsat ko. Ken kang runaan na. Ni Tess ang nagbalin niya inspirasyon ko tapno makaturpusak. Anya nga iti plano yo kalpasan ti graduation nyo, anak ko. Agsapol kami iti trabaho, nanang. Ket intun stable kami. Kan adan to nanay nga ornong mi. Agkalay sa kami tumuten. Ay, nasaya at rudno kasta, anak ko. Ay na, jaklanam namaan at ibayang go daw nga ubing ide kat agbalin at itula daw. Kunakno na pa ay kami idin kan ni nanang mau, anak ko. Tatang, nasing pati Diyos. Talaga nang ipaiti may sa ataw ang mangigiya kanyak itinalintag adana. Kat ni Tess day ta. Dakil ti utang ko ana imbaga nakam kan kwa na. Tano saan nagapukan kwa na. Ken iti panagayat na. Nalabit asa nakasto iti pagbalinak, nanang. Tatang. Husto ka, anak ko. Iti amin abaligi kan ganwat mo iti biyag. Dawatem ti pandarabay ti Diyos. Kat di mo liplipatan ti agyaman kadag iti parabor amaaw-awat mo.
Apayakas lang naliday ka. Kanang pwede mo kutkutsin na ita ka ng mga in-order mo. Adda ka di parikot, Tess? Umuna ti amin. Kaya't ko nga ibaga amaragsakan na, ta nakaturpustan adwa. Babaan iti panarabay ta iti tunggal maysa. Tess? Among ka di amay sa fulfillment na ito'y para kanyak. Ti makitak ang nakaturpus ti lalaki nga inay-ayat ko unay. Kat amo nga agbalin to ang nasaya at ti masakbayam. Masakbayan ta adwa ko nama. Saan ka di nga agtinulong ta? Amang tunoy ka dagiti arapap ta. Katita, inino ta na mapaspasamak, Tess. Isaganaan talang ti masakbayan ti buklen ta pamilya. Ada ipudnukan ka, Ricky. Ha? Pasensya ka no jak impudnukan ka idipay. Jak ngamin kaya't ama apektaran ti panagadal mo. Anya ti kaya't masawan, Tess? Idipay sakbay nga agkolehyo ak. Napagnuman min kadagiti dadakkel ko, nga alaan dakton iti pagilian nga ayanda, apaman ang makaturpusak. Ngamtsak ninamnama adumtan ka iti biyag ko, Ricky. Ay ayatan ka unay. Kinasaritak dagiti dadakkel ko, barang agbaliw ti pangadangda, kat baybay anda kon nga agtali na ditoy. Nagkadkad da. Kaya't mo asawan. Panawan naktes? Kasanong tayan ayat ta? Dagita rapap ta. Amumot, ajak ka ba ilan ti may sinakin ka? Matong palamin dagita, no talaga adata tinaitani para ititunggal maysa. Awan ti agbaliw, Ricky. Agayan ayat talata. Iso na lang tamasapon nga agsakripisyo ta. Taagin na dayo takat nga rod. Nagsakit matanda ito'y, Tess. No kaano adandanin matunoy ta dagit arapap ta? Isupay ti panagin na dayo ta. Kasano no makasarak kanto iti sabali alalaki iti pagilya na papanam. Kasano akton, Tess? Amumot nga ayatan ka unay-unay. Nasakit mat dahi ti kanyak. Nga masapol atong palag matikari kadagiti dadakkel ko. Kaspang subad ko iti panang paadan ta kanyak. Napatag ka kanyak, Ricky. Among day ta. Kasmat lang iti panang ipatag ko kadagiti dadakkel ko. Awan ti maramidak, Tess. No kasta ti pangadan mo. Ngamsapay la kumatamatong palmo ti Karim. Adak lang dito yung agur-uray kan ka. Ipatpatag ka unay-unay. Dan iti sa bala pagilyan ni Tess nanang. Nagsakit. Jaknam na mga nakalpasan ti graduation ni. Panawan nakmat gayaman. Maawatak ti marikrik nam anak ko. Gabsan ka unay nga agliday. Ta saan kayo umut ang nag-break? Agayan ayat kayo umut latta. Ngamduma di adda ko maditoy nanang. Panagriknak kat napukawan na kitimay sa apas at tibagik iti kawan na. Sapay na irwa makakanayon nga adda nakasuporta kanyak. Bayam adan na namot dagiti dadakkel na anak ko. Masapul atong palan na ti Karina kadakwada. Ambo ka nasakit para ken ka. Ngam panunutem adadakkel na ti makagapo. No apay anagin na dayo kayo adwa. Maawatak mo't kit dinanang.
Kat dayawag unay ni Tess. Tanay ka gumaan na nga inlimad kanyak ti amin. Tapno saan lang nga maapektaran ti panagadal ko. Amo na nga min nga iso ti maysa anang pakirat iti pakinakam ko. Tapno iturpos ko ti panagadal ko. Ti aramidam ita at trabaho ka. Ipakitam nga aramidam mo ti amin. Tapno mapasayaat mo ti panagbiag mo. Tapno into nagsubli ni Tess. Nakasagana kanton para itibuklen nyo a pamilya. Talaga kas tataramidak nanang. Kat sapay la kumataya dayo ti Diyos itanyaman asulisog kan pagkad ti kaayan ayat ko. Kabayatan ti kadda na iti balasiw taaw. Kanayon ka nga agkararag iti Diyos anak ko. Kiddawam ti panarabay na. Nanang, tatang, naawat ako ni tinagaplaya ka kumpanya. Adan trabahok. Ay nagsayatan ngay anak ko. Maragsakan kami para kan karikay. Daytan terugi ti sabali manen nga agpang iti biag mau. Pudno dayta anak ko. Dinangag ti Diyos ti kararag mi. Katagyaman ako unay kan ko ana. Naipadamag kamutan kinites ti amin nanang. Tatang, katkasta unay mo tiragsak na. Ay, nasaya at mo saan kan amalmalday anak ko. Kan nasaya at ay tangar-aramidin nyo. Kanayon kayong agsarita, tapno kasla agin na sidag kayo latta. Pudno ti imbaga ni nanang Maurike. Tauray po utem anak ko. Saan mo ang mapakadaan at dantumanan ni Tess iti denam. Dayta mo ti kanay nga karkararag ko tatang. Sapay la kumatamatong palti amin nga arapaap mi para iti tunggal maysa. Mapasamak to dayta anak ko. Wen anak ko. Kadwa na kami kan ni nanang mo amang ikararag dayta iti Diyos. Agyaman ak tatang. Nanang. Da kayo itatimang patpatibkar kanyak. Kabayatan nga adayo ak iti dan na ti babae nga ipatpatid ko unay.